U cerkvi Preobraženja Gospodnjova služena Kirbajova služba Boža. Nakazoval otec Vladislav Varga zo Sremske Mitrovici i Beogradu, a su služovali dzešec parohove zo Znašoho i Križovskoho egzarhatu i katolitski svjašćenik zo Šidu. Po tradiciji pošvecena i ovoc i Hrozno, parohijanoh, jak i Hrozno zo Zvinici, deo Ruski dvor, ktoré dzeljene i tim parohijanom, ktorí nemali svojo Hrozno. Na svjatočnej službi Božej boli parohove zo Zvukovaru, Petrovcoh i Mikloševcoh, Kocura, Ruskoho Kerestura, Indiji, Srimske Mitrovici, Bačincoh i Berkasova, a Šidskih privital i podzekoval na prihodu do Šidu paroh Šiđanski i dekan Srimski, otec Mihajlo Režak. Po službi Božej parohijanje, parohove i hosci naščiveli i vistavu maljunkoh zo stohoročnej koloniji Ruski dvor.